nga oli kubona embeera ebeere yaisano olunaku lwa leero lubeere lwakutyabula makina kukuba mataali wano mu bitundu eby'Emagada mu disitulikiti y'e Mayuge. Omu ku bataka ku kyalo kuno era ng'omwana wanzala lya kuno Musene Sulaiti Lubanga wakoze omukolo bambi ogw'okwebaza Katonda oba shukulu oluvannyuma olw'okumusobozesa okujja emaaka n'akola humula oba okulambula. Akoze ku kyakaso jaba mangu alina magalo Mukidi bulungi nti jabavuira ku inuma eyo abantu bangi abasiraamu bava mu bitundu eby'endawulo ebyensi bajja emaaka okujja okulambulako Kaba n'ebifo ebitukuvu ensozi nga Marwa, ensozi nga Safa, era nga bano basoboire okuvaayo era nga bayize mu nsi dhaibwe. Era nga n'olunaku olwaleero Musene Sulaiti Lubanga bambi akoze omukolo oba shukulu ogw'okwebaza Katonda okumusobozesa okujja emaaka okola humula okujja yalambula. Era nga leero tubeere emaaka gaibwe gano mu bitundu eby'Emagada nga we mbakobeire nti embeera ebeere yaisano batukobeire nti okuva olunaku olw'eddo emikolo egyatandise kwabaire kukina masedere amataali gavuze obwire bwabona era n'olunaku lwaleero kunkyo n'embeera etyo wabaire amataali gavuze nga bambi bali kwebaza.
Ng'otwalire ku bino nga waidi bulungi nti omukolo gwonna guyala kulya abantu babagabwira emmere n'ebyokunywera kubaire bingi ino era bambi basanuike olw'embeera ebairewo. Abakungu bangi baidye bavuire mu bitundu eby'endawulo eby'eggwanga baidda ku kyalo ky'Emagada okwidde okusanukira ku walala ne Musene Sulait Lubanga. Olwakino bambi kyatuuse kuti kyangu abantu bangi balina sente ayo okutola ku miliyoni 5 oba miliyoni 7 okuba nti nja kulambula ku maaka kukola kumula bambi tebakisobola era tubone nga bagega bangi abasiraamu bava mu bulamu obwensi nga tebajjire kulamaga basomesaiza nti mwebe mulambule nga numba yange entukuvu nebaza Allah subhanahu wa ta'ala amin nti yalonda nimweyife nenze n'abamwabo yalonda omwaka guno kujja okulambula ku numba ye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amaina ndidogozi tiwundi ninzowa limwe. Omugeni wa Allah kati hujaji atenga ndiba wabambeda n'abamukoirime wacha bazinga nibaganda babalangira nga ninze hujaji Sulait Musene Lubanga mukuru. Bana wanumva banoneka mwe bali kuida. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala ayanongamya nga tusomye ebibiina bya idini kibona mbana bange omuti asembayo namutuuma Abdul Hadi ti Allah nakola ki nalungamya. Wallahi nebaza Allah kuba banange nkuze nimwe bena tone mwidiye tuviire ai Allah wabanga nze mwena omutima gwange mwena agugema kuyabanga asobola okungonza n'abakenso otambulira ku mbeera de ate zena naafuuka itaala ye banange nga banange batera okunkoba sincerely you are an imam atali wa bitabo ayiwa action bangi abamboneraku inspire mene bona bakola nga bikola ki bwenkola. Nebaza Allah anfuire ekyo era basobo baganda bakama bange abajangu Haji and Umrah services kononeka mwebale byonna byemwankola mwebale kungondeza n'entuukiriza ibada yange yekola umrah saba Allah namwe abanguize ebyammwe mutuufu abasadani nga bakobye okujja ku umrah tibugayiga timani tiki akisinzira niya yokola ki yolinayo kubanga omuntu mundidi bingi byenzire ebibomera munsi muno nangaleke byatandika nabyo sekaisimaase saidi bingi binandikatandikireko era nali ndikwogera muno omukyala wange oidi ndinenkola ekola resolutions omwaka ekuba gwakatandika ogwensi bandika nti Allah bwaikiriza nenda nkole kino Allah bwaikiriza nenda nkole kino nebaza Allah nti byenawandiika 90% yabimpa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayi nekyasembayo kyetwayogerera kwino nemukyala wange omumbeda aliwo situkolobire kwa abantu eno idayeboyi bana nakakabuka k'omusaada oliko mutya buti Allahu akbar. So Sheikh Yasini omukyalo naye njagala mukukwasa bidhira Allah wakiriza naye mumutwale ono ndi mukyala wange omumbeda Kayanga Shanet
ate chifu kuja kansala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sanga ilo babona mwena mwebale kutwenda nga muzene family toyanziza mwebale kuida saba Allah wababaiza yabezeyo. Allahumma Amen. Tofuawo. Ambe wano kuchindo. So we try to discuss inga kutaiwe ya waka ndanga Israeli yanka atumutesanga ni mwino. We try to tusa kuchia umu yanka atia itata bad. Atira kule tata bad we tupele. Baba bad. Atita ilu mnecha umula. Ayo musobe musobe. Seko bolu buli musobe. Na mkoba ati amu wabanga asazeewo ndajja kuwumula. Wallahi Allah okumananga kyosala okumutima nga niya ntuufu bwe nali ndi ku ofiisi nga seeka wayogeire eri ogwebaasa okuntola gwenkola naye ekira municipality bananga abooluganda Allah wakisa ninze omulimisa omukulu atwala kira municipality e Kampala. So mukama wange atwala security mu kira municipality Haji Nashim naye asooka okujja kuwumula omwaka ogw'omunaana. Kati nga olindi nti Katonda bw'oyisa bulungi abantu bakwendeza ebirungi. Omwami olala twali tuva mu Juma twava ku ofiisi twajja mu Juma bwe tubira yankuba akaama nice right njagala kutunda motoka yange eno Lumion naye mbadde ngikwagaliza nungi teri buli kimu ekiri biki bona nga twajja ku Juma bakozi bana wakati right obutuufu bona ebigere oidi gyenkolera Allah nsaasire seeka matisaayi gyenkolera ni Paris chief naye yavuga emotoka ayika agivuga ayina salawo nsooka ejja emotoka yediva Makka saba Allah yanukule yakasi right okiswaza funa ki emotoka eno njagala ngikuwe naikiriza awo olw'obutenda zino okwenda ozimba bunakiza njagigula ayo naira mu ofiisi ye naamukuba akaama nti ekyamazima nenda kusooka humula nina sente bisosasula motoka yaye saba Allah nsaasire sooke humula Allah wabuyinza nakoze humula. So sekoyo nange maganya n'abantu bana yakati nange nagenda kuwumula naye waliwo abantu abanyanguyiza abajjangu Haji and Umrah Services Emengo Kampala. Nawuza ndikusaba yakati njya connectinga njya kwa simu yawe kutwaliyo yantwala yange maganya abakulu bano sincerely banangukiza sente nasatulanga kibanda mpola ate kibanda mpola ekyomusaala kumwagana basobe manya twakubiriza ebibiina ebyendawulo biriwo ebitwala abantu okukola umura ni hijja mperano yaba yalina endowooza nti nze zakitwala mu umura kaninde hijja bwetaliida mperano saawa eno abatuuseeyo okubaasula kabiri ekinigirigi kyaniinye kakasanji insha Allah toida kuweza myaka giwere 5 nga tweze mu hijja lwansonga watuukayo wabona wallahi bw'otuukeere waire eno kayo ena kwegema koti obandireyo ni wiiki eyo ayi bambira obusobozi obutono okuguma wakoba oti akankola ebindi paka kayibwa ensobola okujja mu nsonga edisinga koti nedo so basebe ensonga eyo nenze njituuse nasaba omutonzi ayikirize ibadaati de twakolerayo donadona Allahumma amin. lwansonga eriyo okukolayo ng'ate emyokola ki kubanga innal a'malu binniya tusaba asinzire ku nniya twajja naddo edda okubona ku nnumba ye atuwemu empeera esinga okuba enungi ne ibadaati de twakolerayo Allah adiikirize na buli akaali kujja Allah amusobozesa okukola ki obanga okaali kujja nga obusobozi olina bwaye ngaokeetereza Allah ayongera okugonza dakulayira okulayira okw'enswiso nti wallahi mu nsi muno muzira mu kifo kirungi muzira mu kifo kituuka ku Kaaba era nga wewuliye sheekhe ng'asoma wati waman dakhalahu kana amin omutonzi mwenene yakoba mana kaduli oli kutambula mu kyalo kino ayoka ali kulina ku itaka itukuvu eitaka itukuvu liri Makka na Madina olw'ensonga nti ebifo ebyayikibwanga mu malayika Jibril ng'eyisa obubaka era Qur'ani erimu ebintu bibiri Makkiya Madaniya nga malayika eyika Makka era ng'eyika Madina kuleeta bubaka kati iwe Allah gwasaasiire n'oniina ekigere kyo e Makka oba olokweike era mutabani wange onansoni ife womwana okunirira kuno nze ndi disikazi nga bwemukiri aye tidakwekogera nti ndi munaku aye mu byenfuna ndi munaku tibi nekyo aye ndi mugayiga ino era nematira kyoba obana bano abyemabege banenda kuba nze nematira lej ashkuru bilkalili tuli wano okwizayoza muganda waife Museene
olwokuba Allah yayikiriza ajja kola umra ti kintu kyangu kwa bangi twenda ayo obusobozi soba musene muganda wange obanga Allah yakuwa obusobozi obwo wajja kola umra kusanga okabazara ndiye bale kwa obusobozi obwo tuno tuwele kisomozi ky'amaanyi tuwele challenge terazena ndikwenda ndisaba ino ala andere mbalaka zena njya kola umra we nawo umura umalanga tutabulija we nawo ndakwebaza abantu muvire iganga mwaso aba family ya Rubanga mwebale kandachoga iganga kwa mchukolele emirundi mingi bane kwa muganda wange Rubanga Musa kidoba kyamire wani mukyala we Mase bane kwa muganda wange Basiba Yusufu community officer wa municipality wono wano muganda wange Isma abantu abo abasiraamu abalina obusobozi wabulanga abakaali kujja kukola umula kujja kulambula kuku ebifo bino ebitukuvu Emeka ne Madina tubasaba bona baje buno obulamu nana byakufa kuleka kiboneka bubi okufa ngo obaire ne sente ngobe mugaiga ayenga tojire ni wetokozo wa Allah so tusaba na ifo ababali kukuno obusobozi akatole abayamba kuku mutowe kwedo sente milioni nga 5 mukaga osobola okujemeka bambi wakola humula wajja walambula kuifo ebitukuvu humula lino diyamba kunti olungi yokwetukuza era ebifo bino okusiza mukulani bitukoba nti wojja Emeka ne Madina ebizibu ebisinga bambi Katonda abikutolako era emikisa gye yongera abana ifu bafuna obugaiga n'ebyabyo ne babasumbwa mu nsobo olyawo baba Katonda ayibatola kuso embere to webeire tujja kuswika na bakali kusubscribe ya police go ahead and subscribe like and share our video so tubaire no mbitundu ebye mayuge eno kukyali kye Magada nga tusanukira kwalala ni muganda waifwe Musene Flight Rubanga abaire nga ali ni shukulu obo okwebaza Katonda olwokumusabolesa okola humula okujja n'alambula Emaka era nga wenkobaire ebyokulya bibaire bingi ebyokunwa bibaire bingi nga wembako byendi ya CD olisigira